Поэтому килим, шундай мотор урынга кірдім. Мындай интересный бина. City God Temple түгел мекен бу. Тоже не буддийский храм, индуистский храм. На самом деле, машина тайнында. Шундай мотор урын. Мында балыклар да yüzer. Знаменитый не инда храм буддийский, но карбулмый, потому что 17:30 все было, а хазарин 17:50 мера поэтому она. Поэтому нас и был мотор, обзывали у него на гора было. Профиль, это ломает. Тыкрывается, ну что тут тыкрывается. Курмет какие вот это. Желательно, ой же неха. Кофе içtim, waffle yaşadım. Pazara gittiğizgine belki 8 minut ne olur şadım ben 8 minutlar. Чуть-чуть быстрее салгыз dedim, прям вох. Жарим 10 минут, чуть-чуть не блин. Вообще шеп бара. Хазыр китем, гус, малый гус и большой гус деген темплдарны карарга. Шундай индуистский, буддийский храмдар бик мотор, пагодалар бар деген. Шулар көріп айтамын. Короче, екі пагода бар. Большой гус темпл и малый гус темпл. Алар бір-бірсінен где-то 2 километр терезесі ерақта. Вот. Мен қанда барып жетер үшін 5 километрдан артық, лучше метроға отырып баруға. Метроға отырып әлі пересадкадан баруға керек. Құяш батқанша шул гус темплның зорысын көруге, анары кішесін көруге. Анары байтырмын енді Алла берса. Мында yürüylerin как всегда bütünüsü. Как всегда. Менә бу Temple Lotus мен дә булдым. Басты Таш-Махал мен дә булдым. Һәм мен карарга барам. Интересно увидеть. Метрдан чыктым. Шундай интересный урын. Менә пагода. Ончик мотор. Она тоже, кстати, интересное здание. Пагода KFC, блин, что ли? Пагода с KFC. Достар, самый яхшы вакыт пагода менә ул. Сейчас здоровый. Шимбик аманарас кебек. Якынрак барып карыйбыз. Менә хөрмәтле дуслар. Шундый мотор урын. Менә пагодага барабыз хәзер. Монда бик мотор паспортлар бүтән җирдә дә. По сути, магазинlar, отельler, но посвящен бик мотор. Именно хар. Мында парк. Парк кырына бик посвящен, баскычлар бик интерес посвящен. Центральный урам жабылган әле. Анда кирип булмый. Хәзер жакынрак килеп барабыз. Мотор инде. Музыка бик мотор иттереп, дон культуралар яхшы эшлиләр. Что барабыз? Бик интересно. Мотор күренә. Зур. Менә бу пагодага барылган шундый мотор парк. Как всегда кибетлер. Кіріп болыр мекен, картелер мекен. Ну, парк моторына бұл. Ағашқа висюлькалар қойғандар мотор еттіріп. Yapqanlar. Мәлі, неге аптығыз аны? Әлі қойдан келдім шында кірге деп. Dostlar, şunday xəl
Пагодаға кіріп болмай, потому что пагода до 17:30 сигнал. Біздің қазір сағат уже 8 енді кешке. Кіріп ләгіп болмай меңа бүгін. Беклеп қойғандар аны шоттырдатып. Вот. Бұлай интересно беді шоған өзі территориясын. Кешпен көрдім заты. Бұнда қырында кіші бұл бұны. Бұнда паркадағын интересный. Бұнда торговый центрлар. Бұнда бүтін жүрде зор парк. Бұнда ендер лауазы да бар оған мұнда. Мүмкіндерін. Мұны өзі темпл. Может, итте келіп кетірмін. Может, келіп те тұрмасын. Андай бірлерін емші Қытайда менер көп көрірмін. Менің бір сұрау туа, простой. Мен тұра тұрған жерде міңлеген кіші бір тоқтаусыз жүрей. Мен келдім 5 километр ерақлыққа, маңда тоже бір тоқтаусыз кішілер жүрей. Бұлар үйде вообще отырмайлар, что ли? Бір тоқтаусыз кіші мұнда. Вообще. Бұлар жүрейлер, қартларда, ешілерде, бүтінсі жүрей. Вообще отырмайлар бұл қайдағы. 80 yaşlıklarda biznes kurup giderler. Bütünüzü şaba. Selam. Yürü babayı. Yüzüler bunda bütün türlü kuşları var. Tübeteylisi de, sakallısı da, yavluklusu da. Bir kimde kıtırmay, akırmay. Tertipligine bütünsü joytup jürüyler. Kulturnu yaşaylar, matur yaşaylar, rahat yaşaylar samimi kalmay. Bizim kebek yaramayıp, integep tugel. Atlışı yaşara gerek. Elen sıra uylap çağırıp tugel. Rahatlayım yaşara gerek. Yürüdüm ya bu balaganda. Fotoğrafçı aldım öyle profesyonel fotoğraflar bilen. Вот. Baytırga buldum. Ciddi. Мен просто aradım. Уже benim 23 000 adam. Hele men qaytırga. Qaytırgadır hele. Pagadada gördük. Kirib bulmadı, конечно. Ertege planlar бар тауға меніп қараға. Но тау 120 километр мұннан. Яна билет қына 200 юань тұра. Bir қимет билет. Ойлап бітіребіз. Тауларға бармасам, білен сөйлеп шығарымын. Может, бұнда келермін. Ertege понедельник. Вторник. Меңа уже обетлар тересіне кетергелі керек. Yolға шығып. Пойызға билет алыра керек әлі үші. Мен келіп жеттім неге Шаңғылау станциясына. Мен әтеге жүрген башня. Түрлі бек мотор көріне. Отличный көріне. Жүріп алдым, бек көп қаталар жүрдім. Қазір өзімнің башняға қайтайым енді. Қама қайтып жет алмайым енді. Сағат 10 жарты. Мен қама қайтып жет алмайым. Аяқсыз болса сада қабері керек. Анда кішілерген әлерге ярамай. Шықтым. Астан метродан барам қазір. Şimdi motor ürünler. Teginde de xalq, bunda da xalq, qayansın bu xalq kelip çığa. Бесконечный xalqsın bu. Bunda big motor ürünü ne? Benim ümümle bergen başını. Kuşlar, marjalar jürüyor bunda. Peruk sodalar, turk sodalar. Şıkut, nese satalar, alalar, kaynaşalar, mataşalar, McDonald's'lar, KFC'lar var, bir köp. KFC особенно köp. McDonald's'ın da köprek köpek. Ama Burger King yok. Burger King görünmüyor.
Туда ведь. Мотор да енді мында. Сияние вообще шикарный город. Білмеймін, конечно. Қалған шәһәрлер тағы да мотор. Бабзайын ята. Алла ерден берсін. Пока садақа бердік, ақша бітті. Көп берілді бүгін бойда. Кешен. Тұрып берелі. Вещевой да бар екен, ошоғыны түгіл. Бір пішмаққа бұрылып кеткен, бик зор вещевой рынокта. Ну, честно говоря, біздің Россияда планетарий обувьта и бір нағылы көпке дешевле будет. Че-то мында загинает, будто туристический орын болғанға екен. Артық бейлері шақтай. Прям настроение түсірі. Любой бір Россияда можно купить дешевле. Айтып жете алмайым. Гулять так гулять дедім деген. Кірдім тағын бір кафеға дамплинг деген әйбірлерін ашап қарайық әлі. Несесенген гел өзімен тыйымда тыйым әзірек қошап қалдыра керек. Шындай мотор кафе. Төбеде яулықлы апаларын абиларын шығарып жүрілер әзірлеп. Міне кафеларының тарихы да бар мұнда қарасам. Ошылышында қатнашқандар. Мешітлері бар мұнда картинкалары. Шындай қәліп тігінді пішірерлер, әзірлейлер. Гел өзіңе тыйып яшап кіна болмай. Да, қазір рәхетлен башар соңырақ экономиктер біздер. 2,5 жыл бойы жиған ақша тұтыларға тиешілді. Бан кетірді. Все, яқшы. Вот is it. Местный мантышкалар. Бір тула. Наконец кіші біте башлады, бұғай кеми башлады, биклені башладылар. Но мен ошап шықтым, теге мантыға ашаған. Не сейтерге бола. Мен аша бітмәді. Кеше пилмен ашаған ембеяларын. Пилменler ито больше шады. Дамплинг деген әйбірлері бик көңілге өтіп бітмәді. Вот, şey aldım. Şöyle naşnuşkadan yürüyorlar. Şey aldım, iki mandarin aldım. Birden tura başarga. Şeyin her şermine. Что-то мында келіп нишкеремін деп ойлағаным. Тазарам ғана походу. Ашим да ашим. Аллаға тапшырып. Тым хостелға. Аяғым үзіліп düşмесін бұл күндерде менің. 28.500 adım, 23 kilometre. Gün sayın 20'şer kilometre жүру жүндей бір түгілдір енді. Әзірек жол өтер керек. Бүгін разгрузочникім менің. Көп жүрдім бұл күндерде, әкемет. Бүгін де жүрмін енді, просто әзірек жүрмін. Әзір бәлеке рюкзак аларға керек. Қалдырған мен өзім рюкзакны Татарстанда. Алас қалған. Так, міне ерте. Бүгін понедельник. Міне көре аласыз. Понедельник кіші болмастыр деп ойлаған ем. Аха. Шығарым. Сағат 11. 12 арты. Не алдым? Сумка алдым міне. Керек едінді. Қазір кеттім пагода қарарға. Кеш білен большая пагода гуси қарағаным. Қазір малая пагоданы барып қарайым. Көріп кетмекші едім. Нешек болар? Жеу барып келермін, наверное. Қазір жеуде жүріп алға керек. Банан алдым әлі. И относительно центрда. Главный теге туристический зонадан кеттім. Туристар жерінде бек түгіл. Хотя мында тоже туристар болғалай. 4 юань. Біздіңше 48 сом. 3 банан здоровый, мотор бананlar. Вот шундай хәлләр. Барам дальше. Бүгін разгрузочный күн, бүгін яшым фрукташ. Это дуриан. Сатыла тегенде. Самый вонючий фрукт на земле деп әйтәләр. Но бәясе от башы кебеган. Полный бір дуриан где-то 100 юань тора. Кыйммәт инде.
Ну, bütün seyirlere kalıp para gerek. Ben Malazya'da yaşadım, Vietnam'da yaşadım, kalıp paramadım. Hatta bunda Kıtay'da kalıp parayım indi dur yanına. Temledip suyurlar. Vanya etti, no temledi. Kalıp pararız hazır. İsişinden de sosu yumurka isi kele. Nasıl yaşaydır indi bu? Temlilikle temli. Miyağlar şunu ilekken mi, no? Nedir kremovi привкус даже var. Krimошан gibi. No. İsni başlasan salsa koka iyisi geledi. Yoğurt tutuş. İyisi de mimel burun songan. Şuna min bir isni sizmiyim. Burun normal işleyen kişiye bu iş şamaz herisi var. На вкус крем. И темле. Советую, темле начинать темле. Не поспоришь. Необычный вкус. Фруктlardan bunun temle sizgen çok yani. Ну, iyisi. Vah. Ne? Оказывается, dünyada en zor isen kalgan şehirni kaplap tura stinanın birisi dünyada. Mene o. Bu öyle ne bulgan indi. Siyen'nin şu işgal için kaplap turgan stini оказывается 50-20 kilometrga suzulgan şunda весь по квадрату городны әйләндереп алган икән бу стена. Монда мен теге кичә йөргән диләр урыннар. Хәтта мин тегендәре кирдем, монда йөрмәдем. Су мотор итеп каскад белән төшә. Вот. Стенага менү тоже кызык по-своему, но 55 юань тора. И стенага менеп, бүтән стена буйлап 55 юань буен түләп йөреп чыгарга була по кругу. Но это очень много, 20 километров только стена буйлап кына йөрергә тоже бик кызыктырмый. Артык кызыгып тормыйм. Хотя стена бик кызык. Өстәде велосипедлар бирәләр, янысы тоже 20 юань. Велосипедка отырып по кругу йөреп чыгарга була. Белмим, электр самокат бирсәләр дигән ризалашмасым, чөтә 20 километр чаптырып йөрергә. Но анда бар ди мотор башнялары, аларны күргә тырышырмын. Пока барам малый гусиный погодага. Кешеләр велосипедтә йөриләр, аларның аерым юллары. Мотороллерлар белән машиналар аерым йөри. Sorar diye korkkanım, soramadılar Allah'a şükür. Pasportuna soradılar, pasport gazete kaldı. Fotoğrafiyi bilen rizalaştım. Вот şuşunday hot. Kirib bararız yine şöyle motor ağaçlar. Вот. Mene kартинкасы тоже ЮНЕСКО'da bu здание. Mene biz bunda kirdik. Храмовый комплексinde bu. Evet, böyle biz bütünsünde. Bir motor bunda öyle uğulenleri çek oturtulgan karağız. Bizde üşetirgen şiremini şöyle oturtkanlar. Baka kırmıyorlar hali. Bası balsın deyip. Onda jüysin. Kuşlar soyarı, motor. Bir gerek motor soyarıyım onda. Oturup durum nasıl kamiyken. Ben de icrelerini yaratamıyorum. Kuşlar soyarıgan orunlarını. Mene pagadası. Ağaçlar bile kaplanıp bitken indi. Ağaçları eski toyaklar bilen tirep koyganlar da. Mene qarayız. Kızlar qarayga ketsin. Şunday bit. Üstü bir gerek bulayım mı? Yeşilmişken просто. Fotoğraf çözür. Реставрация var ama. Şişe.
Şöyle motor belki yine parkı uzunu bulup kalgan indi bu. Mene bu yaktan. Bunda vhod. Yavaş kır. Ну, мотор. Кіріп кіре болмай жалко. Мініп кіре болмай. Парк яқшы. Интересный вид. Кішілер жол етелер, юрилер. Парк мұнда комплекс бітел. Тағын зданиялар бар бұғай. Нәрселер бар екен көріп кетейік. Бұл өліші тоже бик мотор. Мұнда парк шикарный. Бұл ағаштар білем, 150-200 жылдар. Зор мотор ағашлар. Тағын бар, мына бұл тоже интересный. Башенка весь улянды. Емешіл. Парк мотор. Ажайып. Кстати, бесплатно. Бір тиын ақша сұрамадылар. Şu древний неге, bu древний түгел bu, жаңадыр енді bu. Суғырға тұра 10 юань. Мына жегітлер. Мұнда внутренний туризм бек күшілі. Қытайдың ішінен жүрелер. Төлейлер. Қалғалар. Бек мотор қарап тұрдым. Қолым тауышын жер успокаивающий. Мұнда қайда тағын бір парк бар. Шонда ше париға қазір. Нәрсе болыр ма екен? Бұл ешіктен. Көп ағашлардың өшінде нелері бар. Подставкалары көбісінде. Ескі ағашлар видать. Çok bitmesin de plakları koyganlar. Abzeni şaptırıp biri. Мен қалып Сияйның музейіне келіп әктім. Музейде үйренем. Қара, стакандар, сүйеклер, тәгілері болар. Тәгі өлмеді. Бітті. Тәплейбірлер бар енді. Музейден шығасың мұнда шондық парк. Интересный. Көліде бар. Көпірде бар. Кемесі де бар әне. Отырға жер. Балыққа жүзіп жүрелер. Bir 10 minut просто oturdum, tanışlıkta qarab. Rahat ekan balkon qarab. Uspokаивает nedir? Instinkt, охотник qavini. O'zlaring o'zingcha qarab turasың. Kishilar bunda joy etadi, men ko'pirdan yurib qarayım. Bik motor ko'rine. Tegadan statuya. Apang otda yuraymi, avzaymi? Şu bik motor yasaganlar, bunda birgina ko'pir tugul, tag'in bir ko'pir bor ekan. Bugün pagodadan azrak jilni rahatdagi. Qo'zi bo'lg'ach jil suvda rahat ettirib balqlar yüzüp жүреді, balqlar bunda. Mana bir yüzüp жүреді. Pagoda motor turib turadi. Şunday motor park şeyini çaptırıp alsalar. Bizim dostlar, fotoğraflar.
Şuna kreditga bakkan kişi şu an. Барам bu neden? Храмовый комплексом, bu парктан вообще шады. Честно, очень хорошие эмоции. Шундай тыныч, матур, мында кышлар сайрый, балыклар yüze. Умиротворенность инде прям. Тыныч, чисто карап торалар бүтүн нерсенде. Вот. Ким келип көргө телесе, обязательно келегиз. Туристтер көп мында, конечно. Ana kileler, biz остановка kileler mında kişiler. Dubara общая обстановканы bozmay. Мотор, аккуратно. Особенно yani tege yoqlar uşadı, anda kirib qushlarning motor sayrayanda. Qushlar tыңларга барсаң да була. Ну киши көп. При том, что бу понедельник әле. Сәгать уже 3 тола скоро. Киши көп барыбыз. 6-га кадәр генә эшләй, җитешергә кирәк. Һәм я зур пагадага бара кирәк. Ансы тоже 6-га кадәр генә. Bütün Азиядә иң зур поющий фонтан бу. 120,000 квадратный метр. Ne pagada dura. Şunda baram hazır. Kişamında yürüyeniyim. Şimdi kişadire bu banimlik biteri. Belki kumadır da. Bu motor, dik motor. Парк тоже dik motor. Şimdi üstten soğuk çekin öyle. Gittim nakaliz nege Xodqa muzeyinin. Erteler miken жоқ miken pasport bulmağışım. Bunda xalq desen kebek tuğay, уже понедельник. Получается, суббота, воскресенье бик катты шөгүрдүлөр буларды бары. Келгендер кишилер бар. Отур билип бердилер. 10 юань тура. Даже картасы да бар. Hazır kırıp gitebиз инде. Короче, мында пенсионерлар неден британецлар мөнилер ме? Йөриләр инде алар. Бик каты йөрүгә яраталар. Британский пенсионерлар. Менә пагада. Bek çürüge yoksa 1 milyar, вообще yoksa 1 milyar. Мен жалышкын электрип алдым, эзгене. Отанда bir 20 ләп мужик нинде догаларын окуйлар катайша. Нинди кызыклы көрдüm, bütün халык кроссовкадан жүрөй. Туфли кийүүчү почти жок. Мен айтам, ярар монахлар хотя бы нинди брендиде китайский тапчыкка кийгендерде инде агачтан жок. Даже аларда түрлүү кроссовкалар кийген. Bütün dünya кроссовка йөрөй. Максимум 3 лепинсе кийгән булып шушындай то туристлар кие. Bütün Кытай халкы 90 яшьлек әбиләрендә яшь туган балалар да бөтенсе кроссовкадан жүрөй. Туфли кийүче халык бик аз. Йөрәм җыелган монда.
Bilet aldım. Evet. Aha. Mene biz. Evin karab tura. Так. Симбика манарасы. Сиенчка бразил. Кстати, мен бик зур хаталанганмын икән. Сиенне максимум 2-3 миллионлык кешелек шәһәр дип. Сиендә 12 миллион кеше тора. 12 миллион кеше. Да şurada. Менә бу площадканың җырышы. Мәңгәнчә кадәр. Oyaka bir kepişler çıkıkken. Başka kepiş çıkıp gidiyor görmesen de. Bunda Petruslar görüne başladı. Tege motorun ne? Bakadı. Sıkık mı bulur mu iken çok mu iken? İşte mi şunlara kaybır. Baskış bir menesan. Bunda burası terezeler. Gittik baskıştan menip Kıtayski baskışlar. Washer steps. Atlağının karab gördüğün. Bir yaktan binüşçüler, bir yaktan düşüşçüler. Şunu hemen pari bizimle. Şiitajını mendik. Bunda Budda tura. Burgu bronz. Ming dinastiyından. Yürgen Park'ın başı. 您老不爬嘛，您就不是对，越不会不能爬。您在这儿，这儿是。Utilist. Bu yaktan tevbeli pagadı. Anılar terziler şak. Şu adı mı benim? Otur mu? İkinci üçüncü etaş. Bundan уже лучше kurdu. Siyende 12 milyon kişi tura. Bu Kıtay'ın naborot en kurutmuş şehirlerden birisi iken. 看外面这个油漆是出来。 Oo, 然后再翻一遍。 üstü. Bütün işler kaldı bittik. Malzemene pantanlı yok. Şundan çıkıp bitiralım. Pantanı söndürgenler. 好，走，去爬，一口气爬到最上面。好。起来，先去看。哎。 İkinci taşla eminler bitmeden bu zaman. Hayırdaş biliriz. Nasıl olur? Son olsun. Jiri taş. Aşı baskış yok. Hayır, sivitlerini. İçerisinde. Площадь. Фонтан yok. 就这样， Nasıl kredırgın? 那指定是够不着。 İşte şurada 让我 yardım 这 edin. 这啥也看不着啊。 Ağaçlar arasında fotoğraf bir uzun uğran bu. 行了，就这意思吧，走。 Markadan girip geri oturar. 就这点儿， 啊， 不能照相，我看不出来有这东西。 Biraz fotoğraf düşürürler. 有人呢。 Var ya.
把这手伸出去， Bunda pahalı hasta. 把手伸出去。 Büyüklüğü var, boyu var. 这样这样，终于能走。 Bunda işte büyük preboy oramlar indi. Xitay savyaratalar tutturup olurga, çötki olurga. 伸出去。 Kaçırıyor gerek bu ditsat bulur mekan bunda. Halk mır. Köşte birbirimizi topta bitiremiz hazır. Ebiler mi ne bunda 70 yaşlık. Ben basınçlarda böyle gibi biter. Bunda halk. Vır bunda mır. Boş yağır fet degen. Mangayın korup yür degen. Unutma. Toptalı böyle Xitaylar bilen basınçta. Özü bir kemit. Tek yaktan meneler, bu yaktan düşerler. Özünçe kızık bu. İleride тоже стоит. Menip qararga nese eken ko'rga. Hali o'zi plashatkasi zo'r, yurib olurga quyosh botgancha kadar men bunda o'tirmoqchi bo'laman. Farklı motor тоже. Türlü görürsen bunda. Şimdi zdaniylar bütün türlüde. Motor taşlar, park камней. Bundan наконец нормальный газон. Melek limonlar. Супергеройlar китайский. 后面两个桂花树，叫金桂花。那这个。 Барельеф интересно. Мотор. Ağaçtan yasalım. Nasıl? Filler de var bunda. Bakışlık istiyorsa onlara tekrar Nasıl Konfutsiyadır indi. Главный китайский философ. Bunda filler. Kıtayda filler var mı öyle? Ha, bunda Kıtayga Budizm olib kelganlar. Budizm Indiyadan kelgan Kıtayga. Kitaplar, traktatlar. Bunlar bunda şep, конечно. Alıştırıp yasaganlar. Taşlar, ağaçlar. Bir motor. Şimdi kızıl ağaç da var. Büyük motor özü. Mene bambukovый urman mında өсіп шыққан. Belki bambukni sindırıp qarmaq qalып qaytırğamız endi. Lekin yaxshi qarmaq bambukdan edi. Mikroda yozib turdim her bir 15 minut. Artda. Ertaga yo'lga shaharga qaytib joy etmayman. Tezgina ushlab olganim bunda jinglashagini. Qaytib bir normal turib tashlashga kerak. Shaharga da azroq oyoqlarda og'riganligi sezildi. Bugun уже 15 ming odam bor. Fakat qaytib jetam, может, yig'la.
bölmemni kaldırıp gittim. Hostuluna. Hadi şey işimde gideyim. Vallahi bilsem. Yaşadım, içtim, çıktım, yo'lga gittim. Siyan shahari nendegina yaxshi bo'lsa dag'im, men seni qoldiram. Yo'lga ham akirnabgina yo'l tutamiz Chengdu shaharina. Hozir borga kerak. Жиды vokzalga, Alloh bersa, bilet olib, скоростной poyezdda yo'lga chiqarga. Petroldan bu kvartalni qoldirib Petroldan все-таки kirib boshqa bo'ldim hali. Бян deb ataladigan ularning nasionalniy блюдосы, bu bilan xo'yzu musulmonlar birisini shunday lapshamini tebeteylar kiyib pishirib yurlar endi bular. Вот, бян degan. Bu bян ular butun joy so'rumsa oshiylar. Shu byankni oshab ketmaydim. Chunki qolgan shaharlarda u скоростной yo'q. Men bunda ko'p turli blюдалар oshadim. Ko'pisi bitta Xitoy bo'ylab bor. Byank скорее всего boshqa shaharlarda bo'lmas dedilar. Может bo'lur, может bo'lmas. Yarar borabit oshara kerak men har 4-5 soat yo'lda bo'lirga. Shuni tomoq to'q bo'lirga tegish. Babam özelden beri iştira tam boşanmışlardan qolganlarni tekshirib beri. Ne yapışırlar? Bir yandan getirdiler. Men bu toyaqlar bilan haqiqatda birotna turam, taki aşağı yürün olmadım. Haman qo'shiq bilan o'shim. Tak, bunda it, to'qmosh, nedir qizdirilgan sir, sous, shulqa bilan. Aha, yes. Men bu oshni Zor to'qmoshlar, big s it solganlar, ko'proq жареный sir tutirganlar, tagi tofu. Men tagi tofudan особо не в восторге. Ну, на этим. Бора, артык супер тугель. Алар, конечно, меня предлагали үзләренең сценкаларын соларга, спайс ясарга. Шул дигән инде. Перчиклар, ниләр, соуслар. Мен отказался. Бәлки ул соуслар белән ул намного тәмлерәктер, намного кызыграктыр, но мен пока ул соусларга әле привыкать итеп алмыйм. Менә кенә чыгам инде микрорайоннан. Менә шундый зур портал торговый центр мусым аңлап бетереп булмый. Менә чыгам да минем метромында. Ксянбаҗо дигән, Ксянбаҗо. Шул метрога утырып китәм. Siyan bilan sog'lashib, Center bilan. Siyan metrosuning kartochkasi. So'nggi martaba tag'am endi. Jutdi. Ochdi. Sog' bo'l, Siyanning metrosi. Ko'p vaqt mesinda yurdim. Siyan metrosi. Ketdik hozir. Yaqinlabgina vokzal. Railway station. Я пойду обшепталю. Урам обшега. Bu, кстати, опять стена, которой шахарны по кругу, по квадрату. Eğlendirip algan. Bilip durmadım yani. Motor indi. Stena boylab жүгіріп келмей. Ақша тарайды. Абысы енді біздің тикетini ала тұрған орын. Мында 3 вокзал екен городта. Меня северный вокзал керек екен. Мен ойлағаным южный, потому что Ченду с юга, но поезд оказывается кеткен екен с севера. Вот, башняны стенаны көріп қалам соңғы мәртебе. Қазір кетем опять метроға отырып. Метро белән саубулашканым, жоқ саубулашып булмады, китерге керек екен опять. Қазір барага керек 15-17 станция. Городның икенче ягына 16 километр. Опять метрода. Метро жибермей мені хаман. Ера, дүнжа бітмесе барып қайтырмын. Сенің метросы мені ярата походу. Жиберге тілемей. Вот, в итоге қазір тағын бір 20 минутқа кем дегенде бараға мен тур келешек. 15-16 километр көрсетті. İkinci mertebe sağ bulaşan ucu ne bilen bizim Siyan metrosu bilen. Burada birinci mertebe varam скоростной поездda. 14:01'de benim hazır vaqt әлі бар. Hazır hava sulab alırmın, прогулка жасап алырмын. 285 юань, 3100 сум. 3200 даже.
Мына көріп қайтабыз қар. Ненде бұл скоростной поезд. Северный вокзалы. Ганский вокзал железнодорожный көрген жоқ емен. Қарағыз, ақыры шеге көрінмей. Бесконечный. Огроменнейший. Барабыз ширатны өттік, паспортный контроль өттік. Міне скоростной поездарының станциясы. Шулай екінші этажда ней? Регистрация өтелер, аманда отырып кетелер екен. Шунда жиылып кетеміз поезға отырып. Bir поезд келейін анда. Әрбірсінің вагон номері бар, 15-ші вагон, 16-ші А орын. Міне мұнда барып іздеп табырға керек. Міне 14-ші вагон, 15-ші вагон. Менде второй класс, то есть самый простой. А дальше бара первый класс. Алар крутой, анда билет на 1000 теңгеге кыйммәтрәк, 100 юаньга. Так, міне 15. Шунда менің не келешек енді. Скоростной поездлар келе. Все, Сиен белән саубуллашабыз. Сиен миңа бик шады. Ксиян. Безнең поезд келе. Келеп тукты хәзер. Почти буталмады, 15-ші вагон менә. Хәтерәбез. Яп вагон ишеге ачылды. Кешеләр келіп жеттілер қойындар. Біз кіребіз мене менің 1887 рейс, 15-ші вагон. Кішілер шығалар әлі бақа. Бұл Сиенға келімшілер. Әзір мен кірем. Шындоға барушылар мен. Мен 2-ші вагон екен. Шындай қарағыз интересный. Анда қол юып бола, туалет. Шондай вагондар. Яқшы енді мотор көрді. 16А. Тәрес қарында мен как раз. Шеге жабалды. Күші секілді. Ничего разгоняться, интересно. Сразу тиз болар мı? Или экранına набирать там. 200 bilen baram mı yok mu? Көрсін күшетем ол. Бұнда Wi-Fi бар деген. Міне Сиен шәһәрінің стройкалары. Сиен өсе де өсе. Üçüncü stroykalar. Bunda kışta turmuyorlar bu rayonda. Sonra şehrin çiteyinde bu. Конечная остановка bu. По сути. Огромный шахар здесь. Но мы барам Чендула, Ченду еще больше. Без Симонда уника, тогда игры мы было шаг. Мында қалған поездар тұра. Много поездов. Ремонтный дипломы. Бір 120 точно барабыз енді. 140 болмаса. Тез барабыз. Міне бір 200 білен барабыз уже. Бек тез скорость. Yüz var mı yok mu? 180 может vardır. Bek tez barabız. Toplanış poyezdi. Şimdi bitmeydi, evimizin bitmeydi. Сиен bitmeydi. Вообще союзlar mı ne?
Смог иди зур шәһәр булгач, бөтен җирдә смог. И бесконечные однотипные домнар. Burada başladı bu oyun. Bunda elektrostansiyalar tора bütün җирдә. Инде бетмей торган не булса инде бу. Сигай. Bütün cümleler üstüreler, boş yer yok. Ama daha şimdi zor здание салалар. Красивая стройка var. International Football Center менә. Сиянның футбольный стадионы. Бесконечный домlar. Bilmiyorum bu bir 70-60 etajlı zdaniyana var bu. Şəhərdə çetinlər şunda nivaskriplar tüzüyorlar. Bitti наконец. Tollara girip gideriz. Bir 25 minut barğanımızdır tunelde. Редко çıqqalıydık. И опять туннель. Bilmiyorum. Biz bu tуннелде uğraşmıyoruz. Tollar arasından barabız. Bik şunday motor orunlarını öttik, no bik tezliğe kirip gideriz. Şunday hoppa. Ellendi motorlar tollar arasında şunday motor yılğalar ağaydı. 1 sekundga 2 sekundga gana ko'rinib ketadi. Mana endi ne provinsialniy Kitayinchik yashi. Provinsialniy bundan yer shahar boshlanadi уже. Сейчас domlardan turalar. 2 etajlari da var, 3 etajli domlar da var. Qo'yberlari neжилойdan aslında даже. Lider gortqa yoqmayapmiz endi. Kiramiz endi уже. Shaharda kichkina tugul. G'ayrat domlar. To'xtab turibmizmi ekan, to'xtab turmasmizmi ekan? Tuzish bor, butun yerda tuzish bitmagan. Tüzeyler. Bir 50 minut barğanımızdır tollarının tünneller aşağı. Ana işi uzun tünel koyun. Akşalar bardan da tünneller kazırgalar olmuşuz. Tak vokzalına şu kola gidemiz biz. Tamamladık. Рисовый поля мында жерде кишилер рисовый поляларга суу тутуралар даган шуну төгө өстүрөлөр. Кой бир жерде кабарлар көрүнгөнү тоже. Кишилер иштеп жүрүлөр. Инде колгошмусун десемиз. Kuşlar, tsapliler bir köp. Huzurak kuşlar. Şöyle turalar indi. Yakıştıralar mı aşağı tuğur? Bazıları bir şey. Bunlar bitindi. Petnir burada gelişeceğiz.
Söşlüler, basıtulu kişiler oturalar, zontikler koyganlar da şol aytıp. Sizler şöyle. Şunday uzun çeyreli tuttular kişiler. İçerisinde domlar da var. Taşlardan zanneder тоже бик көп көрінеді, кстати. Ешілер походу шәһәргә тоже китеп жоғалғандар былай бу якларда. Что яши? Провинция Каньсу. Каньсу деген провинция. Бегелерін өстірелер инде. Выживают как могут. Koyun sotu bitirirler diye. Ne şunday motor şeylerni kutayapmiz. Derizasi de chista bo'lsaydi. Endi motor ovlarga kirib ketamiz, 1-2 sekund qolgan chiqadi. Anlar opet tanil. Ne ish yapıyorlar şolay motor yerlerde. Tanilga kirib ketiriz. Да, строительдер де инде булар Кытайдан эсселер генә салмыйлар. Мин камерага төшерә алмаганы белән белсәгез, сез монда нинди генә стройка, нинди генә күперләр юк монда. Таулар арасында нинди генә ниләр юк. Фантастический акчалар тагылган бу илгә. Храмнар да бар. Туристлар белән. Bizda kirga vaqt da yo'q. O'sha da yo'q. Bu shaharda to'xtaymiz hozir. Кстати, скорость 240 электрик, 250 параидик. Bittik. Temperaturu degan 21 gradus. Şimdi o sentrda to'xtarmiz vokzalda. Haller. Bak, prigorod qiladi. Kiramiz gene.